кино экономикага көңүл бурабыз деп келгенде айтканбызда жаштарына көмүскөлөө салыктарды алып чыгып беребиз. Азыр мен мага түшкөн маалымат боюнча справканы чекесин айтып бере болсо таап келет. Мен жакам кармап атам азырданчы. Бүт жашырат экенсиңер да салыктан. Мен жан келгенде кайрылуу кылганда бардым. Biz колдоп беребиз. Эки колдоп колдойбуз. Бирөөнү да сиздерге тийгизбейбиз. Бирок сиздердин бир эле сураныч кылган мен салыкты насоес төгүп бердим. Салыктан качпагыла. Бул салык мусулманчылыкта да бул элдин акысы да. Ачка калып аткан согуш маалында дагы салыкты төгүп берип турушкан да. Бирок бизде кандай болот? Чоң базар рыноктар текшерип атат. 100 адам иштесе, ошо 20-30 патент алып, 70-80 алып айткан фактылар чыгат да. Бара эсептеп турат. 10-15тен повар иштетип атса, ошол жерде кызмат келет. Бардыгы салык талап турат, адамдар салык төлөп келишти. Ошол жерден 5-6 тонна төлөйт экен, же болсо 1-2 күнүнө төлөйт экен. Калгандар жөн эле иштеп жатат, жөн айлык. Андай болбош керек да. Biz sizlerden muhatap sıylamandan keyin sizler dagı mizanlarını sıylap kança payda görüp atsa ошол керектүү салыктардын убагында төлөп. Ашыкча мисалы мага же милицияга же органдарга же башка бир ачыгын айтайын, силер коркутуп үркүткөн моюн жоондорго бербешиңер керек да. Мен келгенде айткам, бардыгына мен туруп берем шаар башчысы каттарып. Любой жагынан орган силерди кыйнайбы, кыстайбы мага келип айткан. Жалгыз болсо жалгыз кабыл алып койгон. Başka birileri var işkelikte tuttası oluyor, bardığına tur veriyor. Ben de sizlerin aranızda da çıkkanım diyor, aytkanım diyor. Ben de yaş gezimde 10-15 yıl işkelik tuttum. Oğur kıyım mezgilde işkelik buldum da. İşkeliğin her bir tıyını, çünkü bir rublu düşüp etse, 5 ton düşüp kalsa, 2 canım para izleysin, milyon akçam olsa da. Vardım, peşine terimini tutan akçam var dedim. Sizlerle biz hiç kaçan aşıkça mesela sallayıyoruz. Bırak sizler de azaltmanısıyla жақшылап, бірақ онда түздеп шығару үшін кішкене büyüledi. Біреудің астын онда бермеділер, өзің өрдің астына. Керекті кафе, ресторанның içine онда шығарып түзу шығар. Десе, ошоны да қылып айтқандар шығады да, онда ішкелі. Наоборот, отырабыз да, өзіміз салықтан жашырабыз да, отырып алып тұрған президенттен баштайбыз, ана іштеп айтады, мына іштеп айтады, бүт анан сөйлеп қойшы. Önde sınırlarıyız da boşluğu oldu. Yok ayrıldığımız özümüz işittiğin işimizi tavat karşımız dedik. Oşanda da mamleket dövülüp çağırılıyor. Şimdi bardımlardan da sınırlarından alısın. Sizler köpçülüğümüzde ayağa jakşı, iki jakta onda tüzde jakşıdır olur. Hazır bizim ballar ayarlanasın da kimler kanda iştirak жасавада, kimler şu jarlıklarda atkarlayda şuların bardığına жерде oturup айтайын, адам жиын эркин болсун да. Отуруп эркин, кандай оюңар болсо, ачык айкын айтып, кандай сунуштар болсо, мына биздин бөлүмдүн балдар отуруп баардыгын жазып алып, биз тараптан кандай жардам керек болсо, мамлекет тарабынан кандай жардам керек болсо, ошолордун баардыгын ачык айткымыздар да. Мына бизде эң аягында сунуштар бар, тараптан дагы. Ошолорду айтам, эгер шаардагы дагы ишкерлик кылам дегендер болсо, бизде сунуштар бар, жазып алып, мажбурлоо эмес, каалагандар болсо да, ошол ишкерликти кылсаңар биз дагы шарттарды түзүп беребиз. Анда